Aureli ya Mutoni umutura wo mu cyaro cyo mu kabaya ka hapuye mu district ya Kyegegwa utushangira hirwaro rya Kyegegwa nagira ngo akakwatu kuzara yabanza yaburwa intambura icyo murugirire mu kumushemeza ahabwa umwana ku ruho munda ende kankwata kirosa mu kaga nageza kuronda boda za twabirentera kandi mafuta twabirentera mu nyotimbo funo musiza aine tukiya kugenda atuyeta atuyesana yahirwa rubanya hano twarebe Nkomuringo gumwe gwo kucendeze kizibeki abe kitongore cyafokiye kirukore mirimo yaco mu district ya Kyegegwa kitebekaniseho kwirukana ikigenderwa cyo kurundana sente zo kugura za pici 5 ezibarato mu marwariro go mu byaro mu Kyegegwa kuhera bakazibenda kuhiko mu marwariro mbwire Report ya yibose 2018 yakozerwe nereka ngo hari okufa kwa bakazi muno mu kichweka cha Toro na Kyegegwa district ogibaliremo hanyuma ito twakoze ku service kira report ye twasanga ngo abakazi obuchweka 30 hadi 10 nibafa abo kuba nibakerererwa okwika mu marwaro agabalingiremo habwe kizibu cya sente n'entambura okwiruka okwetabirwe mwabe by'amagara abe kitongore cya Fokia abatura abanyamakuru hamwe n'abebembezi kandi okwiruka bakutandikira hirwaro rya Kyegegwa baraba prison ya Kyegegwa bazankaka bahenderera hatawuni kanso ya Kyegegwa kandi basigire ni Ronald Kusima hamwe na Salama ko businje nyonchire mu kwiruka habukuba nimanya ngo ensonga bwake batwesire kwiruka nibenda kukesha obuzibu bwa mama kufa nibazaara ati nyo habwange narorangu nyencha nisaba kusura kukuba ndi musigazi nyencha nijja kufuna omukazi kakuba mukazi wange afunenda hataro kino ekiba kwenda kwetantara saa zino mukazi wange nasaba kutunga obuzibu nafa obundi omwana afera munda umugandi abashaho mu district ya Shemano bagira ngo mukuragura kwabo bagizirengwa barwire binji ko bari kwishanga batari kwenda kurya batyo bagendo misho bagure mbazi ya